Ki meaning jingmut kiba kham e ki day ban tip. English to khasi part 3. Te lada pis ngeu yo jingmun toy na kane ka video phim day ban skip ye kane ka video page step by step khnang ba pin yo jingmun toy. Lada pi yo jingmun toy sngo bhasya lem sheki parlok chong pil. Obstacle kamut kideng penkeng. Obstinate kamut ba mutlap. Officiate kamut baterai bujle. Opponents kamut unang yale persya. Opposite kamut bamar persya. Oppose kamut yale persya. Oppress kamut ban ben ne knyet ben. Ordany kamut pen kamti. Origin kamut katan rai. Outcome kamut kajing mi. Otherwise kamut lemda kumta. Outsider kamut ubana bar. Ovation kamut kajing kemen. Overcome kamut pendam. Owner kamut utrai. Paralyze kamut yap chiliang. Parables kamut kaparshi. Pathetics mut ba isangsak. Paper kamut usok merit. Perfume kamut kajing iubi. Perspective kamut kajing yoi. Perspire kamut sap. Petition kamut kajing kerpat. Pilau kamut ka sengkle. Pineapple kamut usok turun. Pierce kamut bariu blay. Piti kamut isen ne sngaulam. Village kamut kajing kular. Plenty kamut kajing paho. Plug kamut cake. Poison kamut kabi. Polite kamut badan akoy. Police kamut penjeli. Pork kamut kadok siang. Precaution kamut kajing maham. Principle kamut kanong rim. Progress kamut yai syapran. Prominence kamut ba pau kmat. Purpose kamut kajing temu. Reconcile kamut yasuk yabhano. Precious kamut ba kordor. Predict kamut yathu lupa. Permission kamut kajing aibor. Portion kamut kabenta gabha. Postman kamut unong sam chithi. Practice kamut kajing persyang. Pray kamut duai. Thank you for watching. To be continued.